Shumayela ivangeli lokuthula kinini nanikude. Uyezwa le ndaba? Yebo ukuthula nakubo abaseduze. Amen. Ngisafuna ukuyichaza lapho. Weza. Yebo. Haleluya. Kusebani umuntu othunyiwe angithi? Weza uJesu washumayela ivangeli akazange kuphela makabongozayo amen. Uyeza ushumayela ivangeli kuze kube khona kwenza njalo ukuphenduka. Ivangeli elinokuthula ngaphakathi makabongozayo. Ngoba ngani likhona ivangeli elinganako ukuthula ngaphakathi kwalo makabongozayo amen. Manje na lana sikhuluma ngevangeli elikaJesu ngoba lithi iBhayibheli lana uJesu yena uza ngevangeli elinokuthula ngaphakathi amen. Uyabona ke noma songayifunda yonke iBhayibheli lena uyiyaze ngekhanda haleluya njengama haleluya amen. Akuchazi ukuthi hayi so ufikile la uyakhona sokufuneka nawe uzilungise ukuthula kube khona amen ngoba sishawa into eyi1 esishaya into ukuthi sesiyayazi makabongozayo ingakho ke kuvuka lelo lizwi sisi uma uhamba abanye bathi wena wazi wezizwe wena futhi bakubuka angithi bakubheka ugcokanga amen babona mina ngicukile bathi hayi musu wena ubhilongi la bathi futhi kuwa umazi uNkulunkulu haleluya amen manje ke le ndaba ngithanda ukuyiscratcha ngale verse leli ukuthi hayi lithi iBhayibheli mawufunda incwadi kaMateyu haleluya amen iverse lika 7:21 lithi akusibo bonke abathi Nkosi Nkosi abazawubona umbuso wezulu amen lena indaba ivezela ukuthi kunabanye abagcoke njengami kodwa labantu laba bekho enkosini bahamba kuphela manje kuvuka into ethi hayi singabakhethi abantu mphathi wami amen singathi umuntu ngoba simbona or omnye simbona njani sithi hayi lo muntu akayazani nenkosi uyayazana nenkosi amen ngoba uma sizenkonzweni sizela kusenzani uzokhonza inkosi angithi sidumise futhi angithi yebo haleluya amen akukho kunye sikuzele sizokhonza inkosi size sidumise makabongozayo amen funda ke nobhala lapha 18 ngokuba ngaye sinokungena sobabili ngomoya munye kuyise uzwa ke kukhulisa indaba yokuthi ngaye ubani uJesu kukhuluma indaba kaJesu la uma simvuma uJesu njengenkosi nomsindisi makabongozayo size sihambe ngendlela asinika yona lithi iBhayibheli lana siyokhona ukungena noma sibabili sibambanile angeke bathi hayi lana makungene 1 siyokhona singene sibabili makabongozayo angeke kube khona ukushiyana ngoba ngani umqondo so hamba draw makabongozayo ngithi haleluya 19 ngakho aniseyibo abafokazi nezihambi kodwa senimbuso munye nabangcwele na indaba yavela ke angithi mhlawumbe nami ngishilo sisikuyi iviki liphile ngathi uyisambi mangabe ngishula angazi amen angithi indaba fanele iqale kubina haleluya amen ngoba angeke ushumayeza abantu kanti wena awuthi next ngivangeli makabongozayo mara ngicabanga ukuthi ngingakhuluma kanjalo amen manje ke kunale ndaba leyo ekhulunyiswa lapha eBhayibhelini evame ukukhulunywa ngabantu ingakho ngithi umuntu ubheka ngamehlo yena haleluya kanti inkosi yona ebheka ngamehlo kamoya manje indaba yethu nayo